Nyebal lagu tak isi getutu hadat muda. Nyo saboh lagu tungkulan karang ha balun tumeng hadis Sayyidina haluh ngan gasa mohon maafkan kan hajat ulun caci saudara. Tetapi Nabi menceritakan nasidra insan bak jamun purba Bani Israel bangsa uringan salehkan wayang alim lagoina 80 peta kitab kesimpan puja Tuhan tip-tip kutika, tetapi Tuhan hanya terima amai urangnya bit sia-sia. Nyo menaulah firman Tuhan, yo nyane pegah ubah ambia. Betat bumalim hana faedah medan kebah yang le perkara. Cinta ke dunia galak ke megah harap jikenjroh le manusia lebih bak patut puji temhara harap jikebah nyanyi yang pertama. Tema kedua bro kelakuan lidah urangnya tajam ban sudah gejak gejengklat roh dalam kawan abang narakan fitnah pesuna. Yang kelemale tanpa urengan martabat pihan dipelihara menan keyonyan firman Tuhan keperingatan Bani Israel jid ke ibarat contoh teladan umat beriman baakai masa umat beriman baakai masa umat beriman baakai masa.